Tangkhul Baptist Church Checkon we ring pa shalam khamen ng soda na tum psychorally welcome salushitale kajikatha ng room sagle ngaya chaka azigli mi kahailing kala pagely follow samilo kala Sunday ngator pung jishat we kokrum ning room milo ara itum na uglung ning samatha kuida ajing ngatorwi jan gapang nang room ni shitsas psychorally ring pa atam so coming sarano Vereli korum gida razang gahaya itum psychorally sok mi zimiksho ngasarono hikatha verewi tui shaki sakawai privilege hithada sam kapang hiwang remake up the vereli ningishi kachunga midale kala church we pastor deacon port nathumlila ningishi kachunga phongshok tale kala music training hithada choirling solaga training sakwai opportunity samphangda khlei hi wangla breli matai mai thui da ning share achu in a share shaki sakhangai topic ba breli la aina masot khami breli la aina khiwi wangaina masot mirakhala kachi itum kashuka yang room se kyu bangaina masod miracle ishi we bible pa me vana mathala kaina mathingri kaina pa me haire he we takes hile be salaga kashuna coverly masod miran itum machung room se Vereli kiwi wangaina masod miracle kachi hile bible hile mathingri kaina ningyang lak kaina kapi haida laye itumli awi lu commission jiwi wangaina remake up the anamore we aina ngatang khui mi da pheu mi da hui khami jiwi wang jom we aina khangshok mi ka hai jiwi wang jishu christian na krustungli ashita khami mangai na itumwi sayon vayon khai itum na ning ngateida po kha kala mirin ngachaya kha phyomi ching jiwi wang itum ning nung khung aina ring phada mirin hi ring ching da leye hili mama sot mi ngi mala kachi itumwi ukrungli machukhui ngasake bible text hili ningyang la kaina kachang kat ring phai hi thada kapi mi hai dak lai itumwi khayon sai ko ro phiau khami itumwi kagaza sai ko ro rai khami chomaina namangla ngatang mi da ma khangachai lai ka shi chili lu khama shanai ninga ror khami chiwi wang nana ina mirinli ring pada clay verena somi kahaya mirin apong gachung kaina somi ari atam ngathor atam hilila na tum machuka khui samhangda lerai la kasa kwarna la samaman itum na la samaman tuiji machuk maman laga verewi lu commission verewi sokmi hi thai changda thangchi da wi mirinji phaningum khangsak atam lami kachung ghaliwa ari la samhangda lerai nana ina mirinli thada ring phada church li khokrum sam ga phang phasa matha da khokrum sam ba phang hi thada sam phang da khlai hiwa sokmi maningla itumna sa ka khui maning mane very we look commission sokmi ji maningla itumna hi thada mirin hi ring ra da shem ga khui maning mane first thotrin chanli 29 la hi thada hang hai ka shangla khayala pangshapla Rai khangasakla pang khangasakla awi aina ra serada first thotrin chan ni kapi hai le hi itum na mathanda ring chikat laka mamasot ni ngai mala kachi hi itumwe uklongli machuk lu shit se kala vare hi itumwe rai khamia vare kachot we na kakhanang kagaza kachot kachang rai khamia Psalm 46:1 lila hita da hange kakhanang adam lila angna ngachon mira da ngashit mi hai itumwi kachot adam ali sehasa kha ningluma kagaza la rai mi sehasa da shitsang da po kha ana khisang mi da ring phang saka itum sai ko runa experience salak le re thang wi mirin le Kagaza atom dharan varena mohor hai mi mane
mirin wi katung ka khara tam tharan brena mohor hai mi mane itum na ka hau da po da khlaya tam tharan na na ning chang da ka po atam tharan brewe atam li ta sak tarakai na brena ngahan ka mi kala itum chot chang da sifu da nga kang kui kui khwai maklaya tam tharan khi sau sikla damak thaya tam tharan miwi mangali lamazat khangaya tam tharan verena itumni raimi kchi kacha wi mirin ni samphangla ta leire mi ko mawa ka sa da masam ka phang maning ne kha verena ma hor hai mi mane kchi itumli phaningu nga sake kala chiwi wang vereli itum mama sot mi ngi mala itum vereli mama sot mi kha ningashi ma ka thaya mi nga sa haura chen itum masot mi ngi la ke kchi hi tha da shan khring se ke verewi so khami verewi rai khami verena itum ni chingri aina okthui khangsa kala itum wi more wi wangai na nga tang khwi mi ka hai chi wi wang vereli mirin pai chaw da ning tong ting da masot khami hi itum wi mirin wi ot ngarut akhane sa khangi sa kharan option ma lai lui gi hiwi option khang daim le ru ji vareli masot mi phlungi ji hi shit ka sanga mi komo mirin akhwi mirin li sa phlungi ka chi nei ji hi itum li phaning hui nga sa ke bible verse aina la vareli masot khami ka ji hi apong ka chung kai na le ye itum saya ka sai na la vareli masot mi ning shi mi da masot mi kala verewi ka hanga na da ana ringa sakhangai ana sang sakhangai ana matuinga sakhangai we alung chili kharing chi aina verewi ka hang khangana chena vereli chinala masot mi kala verewi pau haga shok verewi pau haga shok apong chung gaina nana ina pam da khlaya ot pam jaina nana ina pam da khlaya mirin chi aina verewi pau haga shok nawi ring da khlaya mirin jaina verewi pau haga shokila aponga khane kala laina vereli masot mi da verewi pau haga shok laina vereli ning shimi da vereli masot mi ching da khlai hila apong akhane vereli masot khami aponga khane ina laina masot khami hili kateu kha stress ai bible li laina masot khami hi kachung ga samphangai Moses na Red Sea kan hai laga vereli masot mi lai na masot mi Miriam na Red Sea kan hai laga shnaubing le hokhui laga vereli masot mi sikui kari li tazang sakhai re da lai na soda vereli masot mi Hana na lam sot mi Solomon na lam sot mi Hezekiah na la kala chishui avu Mary na la lai na masot mi kala katayla kachunga line na masot kami bible le kachunga pa khuye itum samphange khamatai make up ta David hi la hi khokrum le khamataya na da khuida la kasawi ministry hi singkai David na sipu tingtaila symbols being quarter sing laga ngurum laga vereli shit ka sanga verewi shimli vereli masot mira da organize sa ka kui veren David na khrene vereli masot khami organize sa kui laga vereli masot khami ka chi hi David na khrene itumwe arui atamli yanga kha choir ne David na choir hi first form sai bible li first doctrine jan li first doctrine jan 15 li first doctrine John 23 li first doctrine John 25 li kapiai dale David na choir khare how phoke chi hi mangui mare bible chili kapi hai dale ana kathu musician kapang sangai Asaf Heman Jedu thun athumle kapang sangai kala kenanaya Quarli la sakhwai quarli than khwai da kenanaya la chitha da musician bing hi kapang sange David na musician bing hi train sakhwai la gasali train sakhwai da sa sange kala kachung kala
la la chung galeng ana kwar mang form samane ka la la chung galeng da very we shimli la sami hi important saye darkar saye da David na hithada khre we na itumli sachi thaira ka haya very masot khami hiwa khamataya akhane da itumli David na sachi thai ka hai itum mathang arui sada leye David na very masot khami la ka sai khamataya na kichi itumli Bible first doctrine chan 15 li first doctrine chan 23 li 26 li itum mathang pa ka kharjan ka chung ka jang da leye chili itum ni phaptang sake Bible which in a kachung ka mamai khai walu ke ka chachana ka pali sampang rekha chithada sada la hi sem mai na kwar na la ka sa atam tharan than da la ka sam ka sa atam tharan itum nga ngai lakte nga ngai lake kala matai mi thui da la ka sa atam tharan atum na lai da sa da kle atam tharan itum le la sa khangai uklung chi phau khwing sake tuiji machuk laka vreli ning ga shi mi khangai uklung ji samphang sake vrewi lai ka shi athang Psalm 103 li kapi ka hai jin hada vrewi lai ka shi lu khamashan hui khami pheu khami ngachon khami so khami hi itumli phaning sake tam khwing sake machuk khwing sakla matai me da vreli masot mi khangai uklung hi itumli sambang sake ka khau ji sambang sake chena la ka sa tam hi la ka sa tam liwa ka khalat li khalui zalaka machuk laka la hi sara chitha ka lawi ministry hi athai khamathaya ngasai la ka sabing choiring labai la ka than choiring labai congregation la ka sabing labai tui hi machuk laka tui ma machuk la thata la sapa pha kha chiwa ma machuk khiram ne itum verewi le ki si ma phningung mane thada khanga cha ka sa nei da machuk hawe khala ji khului za laka itum la chili machuk laka sa ka itumi mangla mathuka vereli ning shi uklung ji lai laka vereli masot khami chi verena la ni yaung lakra da shit sange itum seha ga sala sa pai me seha saura mass prayer saura chiayaka fasting li lapai hitada morning service li lapai la seha saura jaiga la salaka la chili machuk laga itum uglung ning tong da horsang laga la salaga seha ka sa tam tharan itumi mangla li matui mi da itumi mangla ina seha ka sa sam ga phang kachung kha sam bhange mi kachung khanala chi experience sa da le re la salaga seha ka sa chi ring phamai la ge jang itum uklungai na seha sala ge jang ga chi sam bang da itumi kapola uklungai na mangla ina seha ka sa tam tharan verena shamida verewe akhon chada verewe nga han khangai vereling nai khmai atamla sam ga phang hi itum experience saye kala preaching ga sa tam tharan la lecture sa ka sa tam tharan la itum na lyrically pa khuye Billy Graham Charles Wesley atum na crusade ka sa tam tharan atum ngalang da preaching masamne atumui la kwar than zate la than khwai la sa khwai ming so zate atumui group chili chena la sagi da clipping jina la sem sai la ina yari psycho really uklungli mathuk ngasa ka hai atam tharan chu mathangli atumna preaching sa da atumna verewe ka thara pau ha ka shok atam tharan revival miwi uklungli matui mi hauda mathuk hauda revival khirada kachunga pau ka pha chi thada ha ka shok le kachung kha laina chi thada nga chone ki chi itum lyrically pa khuye katam sambhange chiwi chi thada sada preaching la ka sa kala la hina preaching aina ministry tui khama tui aina ministry ha ka shok thada la ka sa hi la vareli otram khang chui ministry akhane pau ha ka shok akhane pau ha ka shok li nam ka
kala motivate ka sa kala mathuk nga sak takhlai chi la lam tai makeup ka che akhne ka chi hi mangui lak marai da shit sange itumi mi rindil experience a sir da lai re chi tha kha choiring na la than da khlai hi kala worship team na la than da khlai Vreshila sajata khlaiping himang na vareli masot migi kichi maning manai ka vareli masot khami uklungai na masot khami kichi hiwa richum now itumbing saikoro richum now chika shitka sanga vareli shitka sanga chishuli shitka sanga itumbing saikoro hiwa vareli masot mi plungra line masot mi plungra shitka sanga itum hupfu vareli masot khami hiwa sa phalungi gachine gachi itum ne shan khwing sake la kathan bi mang na maning ne ra ka dak le itum sai korula la hiwa atum na sa gi chine inga na gi gachi maning ne kha shitka sanga vareli shit sanga haya chishuli khwi sanga haya shit sanga haya mi ping hiwa vareli athang sam 103 le hanga hai ji thada ning ga shiena ana itum more pyomi ka hai ju mang ning ga shimi da vareli masot khami hiwa shit ka sanga vareshi itum mi avavo wi mi rinli sa phalungi ga chine ga chi hi itum le machukhing sangai kala remind salu shithale itum kachung gana la ga sabing mangli depend sai atum na la saradala tayang pam la ka sai kha itum kachang kat lali machuk ta khle hi lali matui lawi tui aina lali tui sangda khle hi machuk laga vareli ning shiena uklungaina masot khami hi itum sai ko chi vrena ningyang khunga salak ra chi hi ina shit sange kala vare hiwa kapha jining change ava ogthui hi mathala kaina sheme nali ili kya khaka shung da sheme ogthui hi matha se kaina kapung tampak kya khamatha da shem da khlai itumli mathala khaya shim mathala khaya church ngi hin nga sak da khlai khamatha ninga changa beautiful things vare hi khamatha beautiful things ninga changa vare ne kala ka ka shunga kala tazak tara ka haya ninga changa vare ne chi haya ka ara la ka than bing hila itum uklung ma ngai na maning la ka kathana agasada David na trained musician train ka thema la sa ka thayami ka pangsang de kala them ka haya tam khui ka haya la sa ka thai bing ka pangsang de itum bible li pa khui jada da chena itum na la kathana bing hila mathala kaina detail sala kaina taza tara kaina tamga khui hi kala kasahi varena niya unglakra dashit sange chiwi wangai na ach music training sada klene itum matha kawai kala la kasahi le itum limi ka hay talent hi again kashut lui khara lui laga matha mai kawai kala varena niya khungwa longjili matha se kaina na limi ka ya akhonji refine salui laga matha kawai itum chidada training kasane chiwi wangai na la kathan bing na la sa da khlai bing hina matha khawai yangai na itum hotna phlong re discipline routine leira kala khokrum richum now psycho ro hinala vreli masot khami hiwa akhane da vreli masot khami hiwa itum sa phlungi gi jine gi hi machuk laga line psycho ro khrabing la sem la sa laga masot khami khorna than laga masot khami hi ngasa se chuwangai na khanaw sada hitha da hangai itumna vreli line masot khami tharan uklungai na tuyar tuihi machuk laga kala meditate sal ka chili machuk laga sal ga ning sangla kaina laji saplungi gichine gichi itum machuk khing sake kala chi varewi ni yang khung asala kra gichi chitsange ach Checkon we choir mang maning la church we member hufuna khok kasada vareli masot khami liva maling khamaya kala kashung khamaya church ngasala krono kala
หุบวุนะกระทานบิงมังมุนิงละกระชูรละละจังดาไซโกรุมาทานตุบเวเรลีมาสดขมีขักซุยมีละก็เวเรลีมาสดขมีมะลิงขมายกาชุงขมายงสารุนงจีลัดลุยดาหังลุยไงไซโกรุนะจิงเรียนงนาขมีเววังนิงชลาไกเรไซโกรุลีเรวีลูกขมชันโซขมีตาชุงเมรโน